Inggris mengakui sudah menjalankan misi intelijen di jalur Gaza. Hal ini seusai Inggris menolak penghentian pengiriman senjata ke Israel layaknya yang dilakukan Amerika Serikat. Media setempat membocorkan data operasi mata-mata yang ternyata dilancarkan oleh Inggris. Sikap ini dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron pada Minggu 12 Mei 2024. Inggris beralasan tetap memasok senjata untuk Israel untuk menghambat bertambahnya kekuatan pasukan Hamas Palestina. Dalih Inggris yang diucapkan Cameron ternyata terkuak. Dukungan Inggris tak cuma masalah suplai senjata, tetapi juga misi intelijen yang sudah dilakukan ratusan kali. Angkatan Udara Inggris telah melancarkan operasi mata-mata sejak Desember 2023 lalu. Mereka melakukan perekaman 1000 jam aktivitas tentara Israel di Gaza. Pada Maret 2024, Inggris juga melakukan misi mata-mata di jalur Gaza dengan total 44 misi mata-mata. Pesawat mata-mata tersebut lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Inggris Akrotir di Pulau Mediterania, Siprus. ואם זה שני עזתים עם דגל לבן שיוצאים להיכנע, מה אנחנו יורים בהם? בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. זה לא צה"ל, תקשיבו. אני אומר לכם, מי שיתבלבל פה Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.